Ngiyabingelela kubo bonke abazalwane ey'ndaweni abakuzona egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Ngibingelele nabazali, ngithi ngiyanithanda abazalwane lapho nikhona. I-assignment le Leviticus 23 verse 4 to 8 ugroup 1. Ufundeka kanjena-ke Leviticus 27. Isihloko sithi imithetho yemkhosi. Fundeka kanjena bazalwane. Verse 4. Nansi imikhosi emisweyo kaJehova, imihlangano engcwele eniyakuyimemezela ngezikhathi zayo ezimisiweyo. Ngenyanga yokuqala ngolwe-14 lwenyanga kusihlwa kuyiphasika likaJehova. Ngosuku lwe-15 lwaleyo nyanga kungumkhosi wesinkwa esinganamvubelo kuJehova. Niyakudla isinkwa esinganamvubelo izinsuku eziyisikhombisa. Ngosuku lokuqala niyakuba nomhlangano ongcwele, ningasebenzi umsebenzi. Kepha niyakunikela ngomnikelo womlilo kuJehova izinsuku eziyisikhombisa. Ngosuku lwesikhombisa kungumhlangano ongcwele, ningasebenzi umsebenzi. Haleluya. Ifundeka kanjalo bazalwane incwadi yethu. Siyabheka-ke lapho ukuthi-ke uverse 1, uverse 4 lona ukhuluma ngemkhosi engcwele. So imkhosi engcwele kwakade kuyini? Kwakade kuyiphasika. Iphasika lewundlu linganasici, elalisalincane, elesilisa. And then bese kuzokuba isinkwa esasinganayo imvubelo. Ilezo zinto ezazikade zenza iphasika. Uma ngabe sibuyela sibheka ukuthi ubuthini wona unumber 4 uthi nansi imikhosi emisweyo kaJehova, imihlangano engcwele eniyakuyimemezela ngezikhathi zayo ezimisiweyo. Okay-ke bazalwane, iwundlu ekuqaleni elalikade lenza iphasika kwakuyimvu encane. And then mase sesithola kwi-New Testament iwundlu kube umuntu, inkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu wethu, ngoba naye wayekade ewuNkulunkulu ovela ezulwini onganaso isici. So laphana kuJohane 1 verse 29 siyathola ukuthi wabona ngangomuso uJesu eza kuye, wathi bheka nanti iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe. uJohane-ke umbhapatisi wayebona uJesu eza, wabese esho kanjalo ngoba wayazi ukuthi akanasici, uzokwenza umhlatshelo elanda abantu bakaNkulunkulu ezonweni ezobafaka uNkulunkulu ekuphumeleleni. And ukuze kufakazele laphana ku1 Petru 1 verse 19 ukuthi uJesu Kristu wayekade enganasici, enganakungcola egazini lakhe. Ofundeka kanje uthi kodwa negazi elinqabileyo likaKristu kungathi elewundlu elingenacala, elingenabala futhi. Siyathola-ke bazalwane ukuthi-ke uJesu Kristu wayekade emele isikhundla, iwundlu, ngoba siyathola lapha kuKolose 2 verse 17
usakhuluma uchaza uhlukanisa iwundlu lakwe-Old Testament nakwi-New Testament kumkhosi ayenziwa. Kolose 2 verse 17 uthi ngifundeka okuyisithunzi nje salokhu obekuzakuza kepha umzimba ngokaKristu. Anti siyathola-ke lapho bazalwane ukuthi-ke ibichaza kanjalo ngoverse 4. Mangizohlehla kancane bazalwane ngithi ukufaka abantu olayinini. Imikhosi le yayenziwa ngabantwana baka-Israyeli bethunyelwe uNkulunkulu ukuthi ebayalele ukuthi mabayenze. Ukhona omunye iwundlu bake bahlaba beseGibhithe behlezi khona ebugqilini. So uNkulunkulu mayehlupha iGibhithe ngeyinhlupho zo-9 esi-10 yilena ayizohlupha ngayo eGibhithe, kepha ngokuthi asindise abantwana baka-Israyeli wathi mabathole iwundlu elisancane nonyakode bazohlaba bebeke igazi lawo emnyango okuzobe kuwuphawu okuyothi makufika ingilozi ukufa bese iyeqa lezo zindlu ingakuletha ukufa khona. Liqale nalapho kwakusaseyilo kwakuphephisa abantwana baka-Israyeli. Namanje-ke kwi-New Testament sangena kulona iphasika ngoJesu Kristu. Ngigcina lapho-ke bazalwane. And then bese siya-ke kunumber 5. Number 5 ufundeka kanje. Uthi ngenyanga yokuqala ngolwe-14 lwenyanga kusihlwa kuyiphasika likaJehova. Yini esibheka la ukuthi kwakuzi-14 kusihlwa kuyi-Friday kwakuzobe kuyiphasika likaJehova okuyilanga lapho khona okwakuzohlatshwa ngalo imvu encane. So ukuthola ukuthi-ke ube sekade ezoba iwundlu elincane nganasici uJesu Kristu okuthola lapha kuLuka 22 verse 7. Uthi la selifika-ke usuku lwesinkwa esinganamvubelo okumele ukuba kuhlatshwe ngalo iphasika. Sibona-ke uJesu Kristu une-Last Supper nabafundi bakhe laphaya kuMark 14 verse 24 ofundeka kanjena. Uthi-ke lokhu kuyigazi lami lesivumelwano elithululwe ngenxa yabaningi. Lisho njalo bese kuzokuthi uverse 25 ethi ngiqinisile ngithi kini angisaphuza okwesithelo somvini kuze kufike lolo suku engiyakusiphuza ngalo sisisha embusweni kaNkulunkulu. Bazalwane okwesithelo somvini sizokhumbula ukuthi khona ivesi lapha khona uJesu Kristu athi ubaba ungumlimi yena ungumvini thina singamagatsha. So-ke umvini singathi kwakuyiwayini and then bese kuzokuthi-ke manje igazi likaKristu Jesu lalizosusizwa. Yebo bazalwane. So laphana kuMark 15 verse 25 isikhathi lapho khona uJesu eseyobethelwa esiphambanweni. Ufundeka kanje uMark 15 verse 25. Kwakuyihora lesithathu bembethela esiphambanweni. Uverse 33 ufundeka kanje. Sekufikile ihora lesithupha kwaba mnyama emhlabeni wonke kwaze kwaba yihora lesishagalolunye. Bese kuzokuthi uJohn 19
verse 30 lapho khona uJesu Kristu efa. Kwathi ukuba uJesu awumukele uViniga, wathi kufeziwe, wakibisa ikhanda, wafa. Yebo, sithola kanjalo ukufa kwenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. uJesu Kristu asefile esiphambaneni, siyathola laphana kuma-Hebrews 10 verse 12 ukuthi uKristu wanikela kuwo wonke umuntu kayi-1. Ufundeka kanje: kepha yena esenikele ngomhlatshelo waba munye ngenxa yezono, wahlala phakade ngakesokunene sikaBaba. After uKristu Jesu eseshonile eqeda umsebenzi bekade ezowenza emhlabeni, wahamba wabuyela kuBaba, wayohlala kwesokunene sakhe. Amen. Bazalwane, siqedile ngalo yambuzo. Seku-next question olandelayo ofundeka kanje. Uthi ngosuku lwe-15 lwaleyo nyanga kungumkhosi wesinkwa esinganamvubelo izinsuku eziyisikhombisa. Into esibhekayo-ke la bazalwane, ngakusasa ngeyi-15 i-Saturday, so kuwumkhosi manje wani wesinkwa esinganamvubelo izinsuku eziyisikhombisa. Lokho-ke esikutholayo esiqhubeka nakho lapho esikuhlolayo. Bazalwane, sesingena kumkhosi wesinkwa esinganamvubelo. Kwi-Old Testament kwakade kuthiwa isinkwa esinganamvubelo esingafakwanga i-yeast, ngokuba imvubelo ibiyisono. Manje imvubelo iyisono. uKristu Jesu yena ubenganaso isono. Siyathola laphayana ivesi lapho khona uJesu Kristu ubekade eyisinkwa esinganamvubelo. Sithola laphayana ku-John 6 verse 35 no-51 ofundeka kanjena bazalwane, uthi uJesu wathi kubo, mina ngiyisinkwa sokuphila, ozayo kimi kasoze alamba, nokholwa yimi kasoze oma. Bese kuzokuthi uverse 51 uthi, mina ngiyisinkwa esiphilayo esehla ezulwini. Uma umuntu edla lesi sinkwa uyakuphila phakade. Futhi-ke isinkwa engiza kusinikela ngenxa yokuphila kwezwe siyinyama yami. Sithola kanjalo-ke kuJesu ukuthi nguyena obeyisinkwa esinganamvubelo kwi-New Testament. Bese kuzokuthi-ke ngoba siya imvubelo imvubelo endala izono bazalwane besikade sizenza esidlule kuzo, kuyo yonke into ebikade ingathandeki emehlweni kaNkulunkulu. uJesu Kristu abekade azosikhulula kuyo, azosihlanza isihlambulula kuyo. Singathola-ke laphana ku-1 Corinthians 5 verse 7 lapho khona okubonakalisa ukuthi kahle kahle imvubelo endala bekade kuyiso isono. Ufundeka kanje, uthi khiphani imvubelo endala ukuze nibe ngabanganamvubelo, ngokuba nelethu iphasika lihlatshiwe linguKristu. So silahla yonke into embi. Laphana kuKolose khona ivesi elalithi silahla ulaka, ukuthukuthela, silahla inzondo, silahla nje izinto eziningi lezi ezimbi ezisenza ukuthi sigcine thina sona phambi kukaNkulunkulu. Siyazishiya lezo zinto lezo ngelanga lesinkwa esinganamvubelo.
ngoba sisuke sesithatha indlela entsha engena kuJesu Kristu, kuhamba njengoba uJesu Kristu bekade ephila, ehamba ewumuntu obekade ehlambulukile phambi kwaNkulunkulu, phambi kwabantu, eshumayela ivangeli, engohlanzekile, akwathi noma elingwa kwenziwa izinto kodwa akakaze enze ububi. Wabe lokhu eqotho impilo yakhe yonke waze wayesiphambanweni, ngoba wayekade ezosihlanza esihlambulula, esithenga kulokhu kade sikade siyikho. So yingakho-ke besiyalwa nalaphana kuvesi 8 masuka kuvesi 7 othi njalo-ke masigubhe umkhosi, kungabi imvubelo endala, kungabi ngemvubelo yokushinga neyobubi, kodwa kube yisinkwa esinganamvubelo sobuqotho neseqiniso. Uhambo olusho kakukhulunywa lapha ivangeli esesizohamba ngalo, uhambo olusha oseluneqiniso oluqotho phambi kwaNkulunkulu, ngoba sesihlanziwe sakhishwa ey'ntweni besikade sizenza ngaphambi kokuba sazane nenkosi uJesu Kristu. Bazalwane, uNkulunkulu wethu ufuna inhliziyo yethu ukuthi ihlezi ingehlanzekileyo. Ufuna yona nje ukuze akwazi ukuthi sihlezi naye si-connected, sibondile naye. Ufuna sihlambuluke zikhathi zonke. Kuyenzeka-ke siyone, kodwa uma kwenzekile wona uyahamba uyohlambuluka, awulindi ukuthi uqongobezele kuze kube kuningi. Ngaleso sikhathi nje noma makushona ilanga, hlambuluka uhlanzeke. Yilokho uJesu Kristu ayithanda ukuthi sikwenze, uhambo olusha, ngoba kuthi nje umkhosi wesinkwa sesasiqala uhambo olusha after sisithe thina sesiyasindiswa, siyavuma ukuthi inkosi ingumsindisi wethu, ngoba konke okwethu kubethelwe esiphambanweni. So uhambo olusha olusenganazo izinto lezi besikade sihamba ngazo ekuqaleni. So uJohn 19:31 uthi khona abaJuda kwakungokulungiselela ukuze izidumbu zingaphanyekwa ngesabatha, ngokuba lolo suku lwesabatha lwalukhulu benxusa uPilato. So siyathola ukuthi yonke into yapheleliswa ngesikhathi esifanelekileyo. Bazalwane, siyamqeda-ke lelo vesi besikade silifunda, sesiya kwelilandelayo elithi-ke fundeka kanje, lithi ngosuku lokuqala niya kuba nomhlangano ongcwele, ningasebenzi imisebenzi. Lapha into esibhekayo ukuthi umhlangano abantu abasuke behlangene ngokuthile, kodwa lo mhlangano into eqaphelisisekayo ukuthi wawukade ungcwele, ungenazo izinto eziningi, ungcwele. Ukuba bazalwana, umhlangano ongcwele yilapho khona kubonakaliswa ukuthi uJesu Kristu ufikile wazosifela, wanqoba konke, so nathi sesizohamba ngobungcwele phambi kukaNkulunkulu. Ake sitholeni laphana ku2 Korinte 5:15 ufundeka kanje, inkonzo yokubuyisana wafela bonke ukuze abaphilayo bengabe besaziphilela bona, kodwa baphilele yena owabafelayo, wabuye wavuka. Kuyabonakala-ke lapho ukuthi uJesu Kristu uma ngabe esiphambanweni wafike wayezosifela sonke, waphinde wavuka wabuyela kuBaba ezulwini. So ngalokho futhi uphinde futhi laphayana masiyofunda kwabaseFesu fakazela nalokho futhi ukuthi uKristu Jesu wayekade ezosithenga ngegazi lakhe, sibuyela kuye. AbaseFesu 2:10 uthi ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu
sidalelwe imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambilini. Yabo ukuthi lapha mangabe uKristu Jesu azosifela ubekade ezokwenza ukuthi senze imisebenzi kwasekuqaleni sasikade sidalelwe yona ukuthi sizoyenza lapha emhlabeni ebekumele siyenze before saphambuka. And then una ivesi elilandelayo elinye asothola lapha kuma-Hebrews 4:10 ethi ngokuba ongenile ekuphumuleni kwakhe yena uphumula emsebenzini yakhe njengoNkulunkulu kweyakhe. Yasike sathola lapha ivesi ukuthi uKristu Jesu wathi mayeqeda umsebenzi wahamba wabuyela kuBaba uhlezi wesokunene wayeyophumula. So thina lapha besizophunyuliswa emsebenzini yonke siyenzayo esikhathazeka ngayo eyenza ukuthi sihlezi singabantu abayabuzayo. So laphana siyofunda futhi sithole kuma-Galatians 5:14 ofundeka kanje uthi ngokuba umthetho wonke ugcwalise lokuthi wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Into lena bese sitshenwa lapho kumele ukuthi siphile ngaphansi kwayo ukuthi kumele sithande umakhelwane. Umakhelwane-ke noma umuphi umuntu oseduze kwakho kumele simthande noma kusiphi isimo sibekezelelane ngoba noBaba wethu osezulwini walithanda izwe kangaka thina wanikela ngendodana yakhe ngenxa yothando. After that thina sase-understanda uthando ngoba siqale sathandwa. So ngalokho siyathanda umakhelwane njengalokhu nathi sathanda ukuze umakhelwane abone umsebenzi kaNkulunkulu noma ambone uNkulunkulu kithi bazalwane. And then masiyofunda uverse 16 wakhona kumaGalashiya 5 uthi hambani ngomoya khona aniyokufeza izinkanuko zenyama. So ukuze ukwazi ukuthanda umakhelwane wakho kunganazihibe kumele sihambe ngomoya. uNkulunkulu simkhonza ngomoya ngokuba nathi siwumoya ukuze ezinye izinto sizohamba siziqonde bazalwane. And then lapha ke kuverse lesiyofundani bese siyofunda nenye futhi la maGalatians 6:15 ithi ngokuba nakusoka nakungasuki akulutho isidala esisha kuphela. So bazalwane uma ngabe sesithi thina uJesu Kristu sifele esiphambanweni sesisindisiwe bese sithi ngalokho kusindiswa mhlambe sizoqoka holy bese sithi ke ezulwini sizongena. Cha, ngoba insindiso manje abantu bacabanga ukuthi ukugqoka holy noma ukwenza into enhle uNkulunkulu ukunikela kakhulu. Awukho umnikelo bazalwane odlula kaKristu Jesu egazi lakhe lasesiphambanweni. uKristu Jesu ufuna inhliziyo yethu nokwenza intando yakhe. Okukhulu othi umthetho omkhulu kunayo yonke ukuthanda, uthi thanda umakhelwane, uwona umthetho omkhulu. Ngoba uthi uthando lusibekela zonke izinto ezikhona. So ukugqoka holy kodwa futhi manje inhliziyo yakho ibingahlanzekanga usafana nomuntu vele ongakakushuthi ongakakhululeki ongakangeni esabathini. Umuntu osabophekile. And then uma ngabe siyofunda enye incwadi kuMatthew 11:28. So Jesu uthi ngokuthi ubonile ukuthi noma sibaningi sathi sisindisiwe kodwa sisahamba ezintweni ezisasihlulayo. So uyaphinda uthi zaneni kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo mina ngizakuniphumuza. Uyabona kwakungumhlangano ongcwele nje kaNkulunkulu ukuthi emhlabeni wayezosho njalo ukuthi
asizeni thina esisindwayo uzosiphumuza singene ekuphumuleni okunguye, ngoba uKristu Jesu wayekuphumula kwethu. Siyakhumbula ukuthi lapha abantwana baka-Israyeli bahamba, kumele bengene ekuphumuleni, behamba naye uJoshua. bagcina bengangenanga ekuphumuleni, ngalokho ukuthi babengaqondi ukuthi ukuphumula okukanjani lokho. So lapha nama sizofunda kwenye incwadi kuMatthew 6 verse 25. Utetwanje ngibhalela uthi, ngalokho ngithi kini, ningakhathazeki ngokuphila kwenu ukuthi niyakudlani noma niyakuphuzani, angomzimba wenu ukuthi niyakumbathani. Qhubeke verse, ngokuba konke lokhu abezizwe bayakufunisisa, angani uyihlo wasezulwini uyazi ukuthi niyakudinga konke lokhu. So bazalwane, besingeniswa kulomhlangano futhi lo ongcwele, besikade siqala uhambo olusha. Bazalwane, khona into engikhohle lapho kuyicacisa. Isabatha ku-Old Testament belinosuku, usuku balibizwe iSaturday. Bekuyisabatha likaNkulunkulu leli isabatha aqala ensimini kwaqala le emuva abantwana baka-Israyeli emuva kwakuthi abantwana bazothi njalo mayedala izulu nomhlaba wadala insuku eziyisithupha, usuku lwesi-7 waphumula. Kwakuyisabatha wangcoliswa libusisa lu from lapho ukuthi umuntu bezohlala usuku olulodwa aphumule, kuyisabatha kaNkulunkulu, ukuthi noma bekwenzeka ukuthi wenza izinto ngalo bekungabi kuhle kuNkulunkulu. So uJesu Kristu usezosifaka kuyisabatha forever ke manje. Senalo usuku mhlawumbe lokuthi kuzoba usuku oluthile, ngoba uJesu Kristu yena qobo uyinkosi yesabatha, uzosifaka esabathini. Ingakho uzethi namuhla khona lapha khona angisazi ukuthi ukupha asho khona ukuthi namuhla singena, namuhla isabatha aqala namuhla, okusho ukuthi ukusindiswa kwakho namuhla ushiya zonke izinto ungena esabathini ekuphumuleni, ushiya imisebenzi yakho-ke bazalwane. Siyazi ukuthi sikwi-word system, senza imisebenzi ukuze siyizamele sizokwazi ukuthi siphile siye phambili. Kepha-ke uJesu Kristu namhlanje uthi thina masiphumeni kuleyo msebenzi leyo esebikade sizenzela thina yona. Ingakho ethi uyazi ukuthi thina siyakudinga konke lokho. Uma siyothola ukuthi uthe masishiyeni sibese sikhonza yena, siyayithola incwadi lapha kuJohn 6 verse 29 uthi uJesu wathi kubo, lo ngumsebenzi kaNkulunkulu, yilo wokuba nikholwe nguye amthumileyo. Umsebenzi wethu ke thina sesingena kuwo, siphuma kule eyethu ebithatha ingqondo yethu, ithatha isikhathi sikaNkulunkulu, ithathe sithi sisindisiwe siyamkhonza uNkulunkulu, sizomnikeza only 2 hours enkonzweni noma ngaphansi, futhi nakhona ingqondo zethu azikho khona ngoba sinake iminako yezwe, kodwa futhi manje nangapha sithi sithanda uNkulunkulu, okugcine sisenza sikhonza amakhosi amabili singekho aware futhi walokho. So uNkulunkulu uthi umsebenzi asinikeza wona ukuba sikholwe yilo amthumileyo, lo amthumileyo inkosi uJesu Kristu uthe thina masithande bese senza umsebenzi kaNkulunkulu. Basiyazi ukuthi le besingena enkonzweni yokuvangela. Umsebenzi wethu ukulanda abantu bakaNkulunkulu, ukumthanda umuntu indlela omthanda ngayo, kusaseyivangeli lona lelo ukuthanda, ngoba noKristu Jesu wayezokwenza ivangeli lokuthanda emhlabeni, wamela zonke izinto, izehlo zonke wazibekezelela. Wathi mayeseqedile efike esiphambaneni wathi kuFezu azosithenga ngegazi elinganasici eliphilileyo esibuyisela kuKristu. After lokho uNkulunkulu wambusisa wambeka kwesokunene sakhe, ngoba ulaleli ilizwi lakhe esuka wakwenza konke izimo zikhona emasayidini ehamba emhlabeni ethukwa
yonke into engamukeleki, kepha wama ekuthenini yena uzele ukuzokwenza umsebenzi awuthumileyo. Ingakho kwesinye isikhathi uJesu Kristu ngisho indaba ukuthi adle, sometimes khona abafundi akumele ukuthi badle, wabatshela ukuthi ukudla kwakhe yilokhu ukuthi enze intando kaNkulunkulu. Akasho ukuthi ukudla kwakhe njengoba thina sigcine sesikhonza uNkulunkulu eyisisu, sifuna izinto nazinto zingasineli, sizidla isikhathi, ulala ukhathele, uvuka ukhathele, kwalo msebenzi uyakukhathaza, kodwa uhlezi ubhizi nawo, kuze kunciphe isikhathi sikaNkulunkulu lize nezwi liphele, uze kwawena ube weak ngoba umoya wakho ulambele izwi likaNkulunkulu, ngoba ukuze ukhula ngezwi. Uthola ukuthi kwalo uthola isikhathi esincane ugcine uwa enkosini, ngoba vele isikhathi sakhe besingekho, wena isikhathi sakhe esiningi uspenda ey'ntweni ezinaka umzimba, imnako yamehlo nenyama. Yilokho-ke bazalwane, kuyona le ncwadi ukuthi thina okwethu ukuthi sidele konke, sishiye izinto zomhlaba, ngoba singena esabatheni lika-7 days. Okay-ke bazalwane, ngiqedile ngaliyana, sesikule last number 8 ofundeka kanje. Uthi kepha niyakunikela ngomnikelo womlilo kuJehova izinsuku eziyisikhombisa, ngosuku lwesikhombisa kungumhlangano ongcwele, ningasebenzi imisebenzi ngalo. Jesu, ngomnikelo womlilo izinsuku eziyisikhombisa, ngosuku lwesikhombisa. Umhlangano ongcwele futhi nawo asisebenzi enye into, shuthi thina asisayinaki, thina asisaziphileli thina, ngoba uKristu Jesu uzile wazosithenga ngegazi lakhe, usithengele kuye. So awukwazi ukuthi umuya eshop ufike uthenge impahla bese eqeda umnikazi wesitolo ekulandelela ukuthi umnikazi wesitolo bese kuyezokutshela ukuthi le nto ithengile angithi yakho, asezokutshela ukuthi ungayisebenzisi kanje, isebenzise kanje, ingeyakho, uyayi-own. Okusho ukuthi nathi uma uKristu Jesu sesithengile ey'ntweni zezwe, wathi masikhonzena kuphela, sikwazi ukuqala phansi thina siyokwenza imnako yezwe, siphike ngokuthi sithi sizodlani, sizokwenza ini, kodwa ebesho kahle wathi singakhathazeki ngakho, ngoba yena osidalile wasibumba. Usidalazi ukuthi siyakudinga ukudla, kepha yini ezosenza ukuthi sidle singasokoli, ukuba thina sinake okwaphezulu, sinaka lokhu asithume khona. Uma wenza lokho, masizothola even u-Eliya bafethu wayekade ehlala le lapha ehlala khona ehlane, waye umuntu ohlezi egugubala. Ngelinye ilanga uNkulunkulu wamtshela ukuthi makahambe lapha ngasemfuleni, afike ahlale khona, kunendawo lapha azobephuza khona amanzi. Wayemondla enikeza amagwababa ukuthi adle laphayana inyama, ephuze la amanzi, edla namaqebelengwane. uNkulunkulu wayenza lokho. Wayenza lokho ingoba u-Eliya akasho ukuthi mina ngeke ngihlale ehlathini, abantu bazothi ngeke ngihlale ehusheni zolunyaza inyoka. Wenza lokho akutshelayo, walalela, waba umuntu kaNkulunkulu, wahlala lapha. uNkulunkulu wenza futhi. uNkulunkulu ngoba wayazi ukuthi vele since efake isomiso lokho kuzohamba kunqamuke, that's why asuka futhi yena wayokhuluma nomfelokazi ukuthi amukele u-Eliya uzoza laphana eyodla khona. Uyabona ukuthi uNkulunkulu umuntu uyazi ngempilo yakhe. Ingakho nathi futhi usitshela ukuthi usezositshena kwi-New Testament lokho kwe-Old Testament, okusho ukuthi uNkulunkulu umuntu ohlezi kuye uyamnakekela. Usitshene nje into esimple ukuthi ungakhathazeki, ngoba vele noma ngabe kuthiwa besikhathazeka ngathi, iqiniso lithi-ke sihambile sayofunda, sathola amajazi, okay, asangawuthola umsebenzi, sabothola umsebenzi, siyasebenza. Pho yini enza ukuthi ususebenzile wayithola imali? Yini lena enza ukuthi namanje kusalokhu usafuna? Musa lokhu usafuna kusho ukuthi awuneliseki, noma
ungathi unciphisa lokhu okwethu ubese ungena kulokhu kaNkulunkulu, sibone ukuthi uNkulunkulu uzokwenza kanjani, uzoqhubeka yini, mhlambe ayeke, ngoba ngicabanga namanje ezintweni eziningi asiphumeleli ngoba uyabona ukuthi shuthi thina sibona ukuthi siyakwazi ukuzenzela izinto. So ke thina kwethu ukuthatha inhliziyo yethu nengqondo yethu sinikele kuNkulunkulu, sithi noma yini Nkosi Jesu yenza, njengoba sisho sithi asisayiphileli thina, sesiphilela yena mangabe sisho. Yikho lokhu ukuthi insuku eziyisikhombisa umnikelo womlilo noma isimo esinjani, mangabe singene ebunzimeni ngenxa kaKristu Jesu, sithuka ngenxa yakhe, yonke le iminikelo yomlilo, yena ngakho uyathokoza ngoba nakuKristu Jesu kwenzeka izinto wathokozisa ukuthi nje walimela iqiniso waze waphumelela. So masimile eqinisweni noma libuhlungu, siyiphunge limnandi kuye. Ake sibhekeni lapha abaseFesu 2:5-2 lifundeka kanje: nihambe othandweni njengalokho uKristu wanithanda wazinikela ngenxa yethu, abe ngumnikelo nomhlatshelo, abe yiphunga elimnandi kuNkulunkulu. Niyabona ukuthi uKristu Jesu kwaba nje ukuthanda, weza wazokwenza zonke lezi. Shuthi nathi la kumnikelo womlilo siyathanda nje abantu, abazalwane siyathanda, ngisho nabanye abantu abangasibo abazalwane, isidala nje. Njengoba uNkulunkulu mayidala umuntu, mayidala yonke into ayidala kuGenesis wathi yonke into yihle, nathi uNkulunkulu simcela ukuthi makasiphe amehlo okubona izinto ezinhle kubantu, sike sibone ubuhle nje, lokhu ayibusho sibone ubuhle ngaso sonke isikhathi, sihlale kuNkulunkulu, sibe ngumnikelo oyiphunga elimnandi kuye uqobo. Yebo bazalwane, ngoba vele asayiphileli thina, kepha yena asizukwenza lokho okufunwa yithi. Siyaresta kuNkulunkulu insuku eziyisikhombisa, imihla nemihla sithabatha isiphambano sakhe. Uyasho ukuthi thatha isiphambano sakho ungilandele. So isiphambano sami izona engiziyisa kuye. Esakhe isiphambano ukuthi silula, ingoba usuke sengithwalele mina iy'nkinga zami lezi ezingikhathaza 24 hours, ngakhoni ngisho ukulala noma kufika isikhathi sokuthi mangilale manje, noma izinto zenzeka kepha futhi angineliseki. Yilokhu uNkulunkulu ukuthi uJesu Kristu uthi asilokhu zini, sithatheni isiphambano sethu sisinikezela thina, sithathe elakhe ijoka, ngoba elakhe ijoka lilula, isiphambano sethu sisinikeza yena. And futhi masihlezi enkosini siba umnikelo omuhle. Ake sibhekeni lapha ku1 Petru 4:9 uthi anongenisa ngenjabulo ningakhulumi. Yonke into esenza abazalwane asenzele ukubukwa ngabantu, ngoba uNkulunkulu akabuka ukuthi senzani, akanamatheli kwi-action, but ubuka ukuthi inhliziyo yakho ithi ngalento wena oyenzayo. Siphinde sibuke lapha ku1 Petru 1:22 uthi senihlambulule imphefumulo yenu ngokulalela iqiniso, nize nithande abazalwane ngokungazinzisi. Thandanani ngokupheleleyo omunye nomunye ngenhliziyo. Leli vesi nje ngibeka ngokusobala ukuthi kumele singabazalwane sithandane, asikhethi bala, asikhethi muntu. Awuthanda umuntu okuthandayo, ngoba lokhu kwaPhawuli uJesu Kristu kukusiza ngani ukuthanda okuthandayo? Lapho vele usuke ungasebenzanga lutho, noma ungamthengela izinto noma ungenzani, uthanda umuntu already owaziyo ngothando naye, okusamele ukuthi athande omunye, ngoba sisemsebenzini, sisebenza ivangeli esinikezwe lona. Kwasekuthiwa sinqobe ububi ngobuhle, thanda. So okwethu ukuhlala enkosini sithande,
lokho sobe sikwenza kuyiphunga elimnandi kuJehova uNkulunkulu wethu. Ake sibheke lapha kumaRoma 12:1 uthi sinikele imizimba yethu ibe umnikelo ophilileyo, ongcwele, othandeka kuNkulunkulu, kube ukukhonza kwethu kokuqonda. Yabo lapha siyanikela imizimba yethu yonke. Mayethi sinikele imizimba yethu ephilileyo, engcwele, sihlambulukile, asinamaqhubu enhlizweni, asizondi muntu, asenzeli ukuthi phela ngoba izwi lithe bese senza nge-action inhliziyo ngokunye. Siyahlambuluka, sibe nejoy, suke siney'thelo zikamoya, sithi sikwenza si-happy. Ngakho kwelinye ivesi ethi noma sithuka noma sida noma besiqalekisa siyababusisa thina wethu. Lezo zonke lezo yini? Umnikelo womlilo, yiphunga elimnandi kuNkulunkulu. Sibhekeni lapha kumaRoma 2:29 uthi umJuda yilowo onguye ngaphakathi, nokusoka kungokwenhliziyo ngomoya, kungegama ukutuswa kwakho, kungevangeli kubantu, kepha kuNkulunkulu. So lapha masizobuka umJuda, ngize mina ngimfanise nomoya ongcwele ngaphakathi kwakho noma inhliziyo ohlezi enhlizweni. Uma usoka inhliziyo, kwi-Old Testament kwakusokiwa emzimbeni kuwuphawu kuNkulunkulu ukuthi laba bantwana bakwa-Israyeli. Just now ukusoka kwalesikhathi samanje imisebenzi, uthando, la uphawu futhi nalo okungukaNkulunkulu alifake uyathanda, wenza umsebenzi kaNkulunkulu 24 hours ngaphandle kokukhononda, ngaphandle kwani. Uma wenza lokho ngomoya, ukutusa kwakho uyavangela kubantu, kepha futhi kuNkulunkulu wenzile intando. Sibhekena amaRoma 6:15 uthi kunjani phona? Siyakona ngokuba singephansi komthetho kodwa phansi komsana. Bathi-ke sizokona yini? Ngoba mhlambe sinjani? Singaphansi ngokuba siyona ngokuba singephansi komthetho kodwa komusa na? Cha, asisoni. Hayi lokho abantu abakwenza. Umuntu onelethi ngisindisiwe, ethi ngiphile esikhathini somusa, besenza noma yini, insindisi ihambe nqa. The day wona ungarepent, the time uyazi ukuthi vele usubuyele emuva. Uma ngabe kuthuba usuku nakhona ivesi ethi musenelinambithile, akasakwazi. Uma wona ngamabomu, wona ngebomu, awusenakuthetheleka. Awukwazi ukuthi ngoba nakho ubusindisiwe bese wenza ezinye izinto ezingekho right otshene ngazo. Yebo, ngoba singabantu siyawa, kodwa futhi kwakho ukuhlambuluka uxolise kumdali wakho. So ngiqedile-ke ngale vesi bazalwane. Sesibheka ukuthi inhloso yakho konke lokhu kakade kuyini. Inhloso kwakuwukuthi uNkulunkulu wayefundisa thina ukuba siphile sikhululiwe kuzo zonke izinto, emise ngokwezikhathi zakhe ayezimisile, nokuba mase kufika uJesu Kristu sikwazi ukubona ozosifaka ekuphumuleni. Kakhulukazi ayefuna ukuthi ayekwenza futhi uJesu ubaba wethu wayekade ezosifaka ekuphumuleni kwa forever, njengokuba naye uphumulile. Jesu Kristu inkosi bazalwane, siyabonga.